Kiriu rangba nakasnong paham rio haringkat kajingdan Manchester na Office Deputy Commissioner Karibhai mentagasi kali banjurep yaki jaka basma kapalami nakawe kadapa kabadan hapo kate kasnong bat kapalak tae kipat ba khamtam ki brio ki badan hajan ba kate kajaka ba pentun nakate kadaba ya kate kajinglai banjurep ningkong alishwa di kibrio nakate kasnong harin katapa lai i ba Manchester wa lang banjurep khanang bantep ya kajingsha halor kate kajingsma hakabala lapru ya kajingsha halor kate kajingsma khamtam hakitu ki benta baka kabami nakate kadaba kalang shijaka tahun ini nalang ni tinggal komplain yang gede lagi sin kita komplain lagi sin ini kam yang ini ba kan ini kam kampoi di seluruh di hadu mentapak ni lah yuk kajing sit ka confirmation no isi mana kalian tunggu lah kalian magistrate wan madrasah na mentaban wan inspection ini kata ka semang ni na kalian tunggu hi kumwe ni kinong susnong na sofia nam ta kajing ni nong yang ni amar balai baki imat ikan kajing mental sistem tam de na kalian tunggu kumno susnong aso ban ong ba kan ni kadi ga yak pa imno pai ba ni de ngi kum di pai ba susnong ni don ka hok man raj inu ban ya chakma ni kam ngi don ka hok na menta ban wan ra ika jingkut di subah pa usnong ka thau namar paleng au ki pinta namar ngi la persang ban yakren ni ki bosnong pro thau ya persang ban yakren bigirang badong re na kalian joki ki kular tang ra tin ni ki di pai ba jing hang ni kular nga tin den re ka kam ki klim le adu menta de de na kata kadau ban kalian jungi nimla sa asu hang ne kam bangi mar ni sutu bakadang don bakaan ke bala ban simkia halo kan ka ku ke soba de na kalian jungi kum kinong song ni la pha ka thi so Deputy Commissioner Ribhai District ban na kalian jung ni sotanat bola simkia par unwan menta kasngi na menta ban inspection hang ni de na kalian ubaj state unwan menta kasngi na menta ban inspection ini kata ni de na kalian junga hi kum wei na kinong song ubaj simkia gina kam na menta jing ini no jing hang ni tengah sokia hadu kata-kata pangakwa bagan dengan kamru kan ploina kan kam pangakwa ruba nakaliang magistrate nakaliang OBC apa diwan man inspection ini zakah ni bakin sim mega action na bakin le ai no kan ya kada bang ni ke ba wanra ya kataka jingsma utung hapo kasno ka house te kumbaga doom nakapor ba haba kita ba ki wan ada kiseng business hapo kasno jingi kadai bang wanra ka jingkut jing suba kamdai bang ta yo pai ba kata-kata don jikta yo pai ba ngi kum nok susnong don ka hok taka bentaban komplain ini kam de nama kata-kata ban kalian sungai tempat ki bor district ki bor pai ban juang ne bakin le ye halo ne kam ba kumagong fatu sisin ba kap ban pat de ban pat bahagi di nala deng terpat ya ki bor district bakin hang suai kita ba ni sami ni don kita ini ke jisma buat ngar don ani ke yen tadi ni khun tir kita lang pang stom de kalian jo ngai ngakwa ba kani ka dapa kan bat biang ni kana la ka dapa be khang swa dala yo na la ko biang de dapa kan wan hati tai